Льет уже с утра, говорят, что из ведра. Пузырьками за окном, лужи мокрые кругом. Мама вымокла до нитки, с улицы пришла как раз, хлюпая ногой в ботинке, словно в ванной мылась час. Мама, проходи скорее, с папой выложим сейчас. Мы тебя на батарее, высохнешь у нас за час. Короткое стихотворение. Рамзаков Жалгас, Аркадий Гайдар, наш отряд. Наша деревенька в поле затерялась, в нашей деревеньке только 3 двора. Как-то ранним утром кучкою собралась, игры затевая, наша детвора. Мой братишка Миша, лет 6 от роду, выстрелил девчонок, выстрелил ребят, говорил мальчишкам: будете вы с водом, а девчатам первой помощи отряд. Барабан не били, в трубы не гудили, вместо музыкантов Васька дул дуду. Из окошек деды старые глядели, как по деревеньке красные идут. Ой ты, поле, поле, сиро и убого, слева косогоры, справа камыши. Только было солнце, да, задору много. Да. Ильяс. Григорий Ефремов. Испорченный телефон. Как ныне сбирается вещи Олег. Только что прочитал Петеркин. Но куда сбирается Олег? Узнать он не успел. И тут зазвонил телефон. Оттуда донесся бравый голос Четверкина. Петеркин, а по литературе разве не задано? Петеркин ответил: как не задано? Задано. Песни о вещем Олеге читать. Как ныне, да ты коня. Записал? Записал. Отключился Четверкин. Четверкин раскрыл учебник. И тут зазвонил телефон. Оттуда донесся голос Тройкина. Тройкин спросил домашнее задание. Четверкин ему ответил: читать, по литературе читать. Песню о вещах Олега. Читать как ныне, да ты коня. Записал? Тройкин отключился. После этого Я Роговецкий Дмитрий, участвую в поэтическом марафоне. Я сижу в библиотеке, полный смутными мечтами. На меня же смотрят книги золотыми корешками. И мне грезится в тех книгах души авторов сокрыты. Все их страдания и чувства в тех листах печатных врыты. Все, что жгло их и терзало, все их мысли и стремления. Все живет бессмертной жизнью здесь во славу просвещения. Мен Жұмагелді Рахман кітап білім бұлағына марафонына қатысамын. Менің тақпағым армысың. Армысың салтын ұя мектебім. Саған айта жырлағысың көп менің. Жүректерге жаққан білін шырағын. Мақтақ детсем сен мәңгі мектебім. Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Я Леньков Михаил, участвую в поэтическом марафоне. Книга наставница, книга близкий товарищ и друг. Он как ручей высыхает и старится. Если ты выпустишь книгу из рук, бедным считайте такое жилище, где вся забота добить бы живот, где калорийная вкусная пища пищу духовную не признают. Книга советчик, книга разведчик, книга активный боец и борец. Книга нетленная память и вечность, спутник планеты Земля наконец. Мен Әділмаш Медина. Кітап білім бұлағы марафонына қатысам. Оқу оқып адамдар білімді болып шығады. Қалам ұстап қолына өнер қуып шығады. Дәрежеге жеткенге осы білім бұлағы. Әріп танып менің де оқуымның арқасы. Смартфон деп қазірде оқуды да қойыппыз. Оқу керек біздерге. Мен Тұстымбеков Ансар. Кітаптар марафонына қатысам. Менің тақпағым My School. Every day in hot and cool, I daily go to my school. I study the whole day. In between I also play. I will study the
which I can, and I will a very big man. Мен Ахметбек Гахар. Кітапханалық ойынға қатысамын. Көкіректе көзіміз жоқ мына біз. Кітапхана дейміз де өте шығамыз. Айына бір бас сұқсақ, қой тұңғырса, аздау бәлкім болар еді күнәміз. Білімсіздік несі өмір, несі күн. Білім менен ойым ұшқыр есілдім. 5 уақыт намазым бар кітапта. Кітапхана менің жұма мешітім. Ілім білім қисындардан құраған. Ең алғашқы кітаптардан нұр алған. Исламият кітаптары алғашқы бастау алған қасиетті Құраннан. Кім құнығады, кім байлыққа құнығады, кім таққа. Тірлік мәні даналықта кітапта. Артық дәулет бермесен де ей өмір, ақыл менен парасаттан жүдатпа.